obuhwezo obu haba harumukira omutwaro z'obuhunga na 50 z'ebihimba okwera amakiga na nshanju kandi ebi byabakwasibwa Catherine Kamwine arasisi abwambara site rizoba omukwezi kwa mwenda no kwikumi omwaka oguhwire ebyaro bingi muri Nyakaejo bikaterwa ihunga n'orubare aharumu Rukindo Kagando hamwe n'ebindi byaro ebirikushangwa muri Mbara City House. Akarukoreka ngo negireta nebamanyi kandi nacyababaireho bakakimanya abantu abatigwa umuyaga batunga kashaho ko bunga ko kubabaganga na necweka cye bihimba ko kahina kanto kakushaga hakarabe karya ababa banaku abija nabo batagenda bekorire mukono nabo bagire cyo bakora ki bamwe mu batura batunga obuhwezo obu hine batugambira nisima gavumenti akuhereza kabunga akubatukatiyeko baro mukozi kwa mwenda ubwo twirenzwe mu mbere yo korora yacu kuyaci Christine mbere ko Maria ikirono kagwa twasigira higo ubona rukagwa ubwo twatuye cyo bitine cyo kujya cyone Burka yabanetunga kira 5 z'obuhunga hamwe na kira 25 ezebihimba omakuru agandi amakagaro kurenga mu 10 mu district ya Bushenyi omukasheshe kerizoba batunga obuhwezi bw'ebyo kurya ebikorwa mu office y'enganzi y'ihanga kandi ebi byahebwa yabebembezi ba district ya Bushenyi. Town councils are affected the Chabujimbi, Renduha, hamwe na Rutoma Town Council. Sub-counties Viribumbire, Nyabaye, Chambunga sub-county, Kakao sub-county, Chabujimbi. Omukwezi kw'ikumi hamwe no kw'ikumi amakagaro kurenga 15 omugombora za Bushenyi mushanju bakaterwa rubare hamwe n'umuyaga ebyamazireho ebintu byabatura. Nyenda kusima government ya Rwagati sime office ya enganzi y'ihanga abo kureba ngo abantu abakubafunire kigwereza nkeki district yagezaho kuhandika kureba ngo abantu bayo bagire kibatunga. Office y'enganzi y'ihanga hireukire emitwaro 2 y'obuhunga hamwe n'omutwaro gumwe gw'ebihimba okubigabira amakenkumina agayihandikise na omugisa guno kumanyisa abantu bitu ba Bushenyi na Uganda yona office of the prime minister etusindikire okubonyezi okubonyera abantu bitu abo abatalbanizibwe enzulege y'amani yakuye kandi sigesisa ebintu by'abantu. So ituchamunga sub county but twine households 255 izabira affected omuryezo batwire kilograms 13 z'obuhunga batereza marukaga 50 z'ebihimba nasimoho ibinareba kuko nanimbuza nasima kurungi ahabo kuba tukakizwa kuteza ubumuyaga niko naningamba teza kero 20 na 5 z'ubuhunga na kilo 10 z'ibihimba ubura kugira ngo buriruka zo kugiheza kero ina z'ubuhunga na kiri emwe na kiri 2 z'ibihimba so ni ndeba munyoti cyankora kurundi Burka neza kubanetunga kirina hamwe n'ebihimba kiri 2 ahari aba batirwa umuyaga kandi abandi nibaza kubana batunga kiri 10 kurigera hakuba ferirwe abwa TV West and Adolf Ayereka na Abraham Ganzi.